Brotherhood Jiu-Jitsu tim, idemo dalje. Današnja tehnika s Dragojom koju radimo je uskakanje u gard i sweep odatle. Naravno sa završnicom. Vidimo kako izgleda. Uskakanje u gard ili jumping guard radimo regularno tako što imamo regularno kimono clinch, znači ruka na kragni, ruka na rukavu. Sad, postoje dve opcije, znači mogu prvo da idem ovom nogom, mogu također da idem i ovom nogom. Pošto je ova ruka dignuta, možda će neko biti lakše s ove strane. Kad krećem sa desnom nogom, u ovom slučaju, znači mogu da se nameštam za armbar, za leteći triangel i tako dalje. U ovom slučaju idem u gard i pokušam da sweepam iz garda. Ajde idemo kako izgleda. Znači, kad se nađemo ovdje, tražim moment kad ću Dragolju da uskočim u gard. Znači, krećem prvo, ide jedna noga, dolazim u gard. Kad idem u gard, povučem ga na dole. Tu sam. Gledaj šta radim. Ova ruka što je ovdje ostaje na rukavu, drugu ruku spustim i ubacim ispod njegove noge, što radim. Nogu povlačim ka sebi, vidio, lagano ga izbacujem za nadru težu. U tom automatski sedam na njegove kukove, vidi. Držim ruku, prebacim nogu i lagano mogu da ga završim ovdje. Ajde još jednom. Znači brza završnica, ako ne možemo da odemo u mount. Znači još jedan drugi ugao. Znači nađem se ovdje, kontrola, naravno, klinču, kimono i polako ću u jednom momentu, naravno kad ne očekuju da mu uskočim u gard. Znači krećem lagano, čim dođem tu, povučem ga ka sebi. Znači ruka koja je bila na rukavu ostaje tu, mogu slobodno da je spustim ovdje ako mi je lakše i ruku ubacujem ispod. Čim ubacujem ispod, povučem je i gledaj, kad uradim to, nagnem se, prebacim ruku i odavde ga lagano završim. Idemo još jednom, možemo odavde. Znači idem u gard, znači uvijek ide prvo jedna pa druga noga, tu sam, povučem ga ka sebi i gledaj, zamenim, ubacim ovdje, povučem, vidi, kad se nagnem, lagano dođem i završim. Ajmo samo još jednom, možemo odavde, znači gledaj šta radim, jedna pa druga noga, tu sam, povučem ga ka sebi, slobodno zamenim ovdje ako mi je lakše, povučem ruku, sednem, vidi, i lagano završim. Znači vrlo laka završnica iz garda, iz jumping garda, skok u gard, spuštanje dole, sweep i armbar. Trenirajte Jiu-Jitsu, Dragoljub Dimitrijević, Stefan Zvijer u akciji. Vidimo se, respekt.